Ki Hindu ki badai ki ritpait ha Bangladesh. Ki dangai beteng batmat ya kejung ke bajur ba. Hakba kadon ki nong hikai. Kalanang bun ki basyapan bor ban in okam hak sarkar Bangladesh nadu bala kelam ke sarkar bala sensyar tak Sheikh Hasina. Hapa dan kejing syak tombor ki ritpait om dunai ak san pengut ki nong hikai Hindu. Kesyapan bor ban ino ya kakam chongki. Ka India today. Kelayo yang ketup jong kini kai kibla in okam palat apok kejing syapan bor jong ki ribai ba. Henry kejing don basisa jong kejing syapan bor penisanya kam kalanang kambon. Kawai na kimukod rumah bapau bah kadai ke Shukla Rani Haldar. Kebadai ke principal jong ke Bakarjan Government College bat kebadan Habarishal. Katkum ke kubor jong ke Bangladesh ke Prothom Olo. Kalau ong bahaka arpnai tarik minta ubnai nailar di Agos akan hun ki samla pule perkibru ki manabar kila rum jubor cukup history kam jongka dah kebar dawa ban ino kam no. Hatin ki kita jongka jing syak penting ke haldar ke balas kusi kam don lat syu handrai berkongu dah kebar tho ngala resign ya ke kam hakot ke batli. Hakakat pertarik Agos, kumbasan pengut ia samla pule jongka Amirpur Government Girls School Bat College kila Kertawiyar ke principal kaji Tanjali Barwa. Berkelapan ya kaji inokam jongka harangkat berkinong yarap jong kinong hikai school Ugautam Chandra Paul berkinong hikai education physical ke Naza Akhtar. Syawaka kat pertarik nailar. Kimpat jupan kaji risan jonga hak tak step kila rung tu syak office jonga bat penjak baram yang laong. Kebarwa Daily Star. Kum kini jingjak lejak lengkari kidur ke besar ke social media kipun iya kini hikai berkinong penyaj yang jika pulih ke syak penbor pensoy ke syiti ino kam kat paki syak kia saudong hikan na skol kibar kibain berperta. Hak jenglong jengman kebandang kam syarkai kedan kejing senguting bat jengba melak menyarap kebapau hakino hikai Hindu ha Bangladesh. Sanjay Kumar Mukherjee ubulang associate professor Kabi Nazrul University ulalej syak India Today tabakong ngalah syak penbor ban ino yang kam professor bat head jong katanat ilong kibarit pait hadu kata Bangladesh. Bangladesh Chatra Okya Parishad kebadai kanhun jong kisamla pule jong ke Bangladesh Hindu Buddhism Christian Okya Parishad kala pendam kini kijingle ak jingelang bat kinong thok kubor sing sajan baklekran halo kijing bom yasha ke benang roy Ijay bentuk Hindu kibalai kendu man lakasni. Kinong thokot na Bangladesh kibla syak be islong kata selama Nazrin kelas cim thong ya ke sarkar Muhammad Yunus kebala kersan dak sipai nomor bakam ai jingda ikrit pat kat nang mi kisama pule banyaki. Ha Bangladesh kinong ikai ki syapan bor ban inokam. Kila thok kubor ki menteri ki hek jong ke sarkar barim kila syak penyap syak pendik syak sat patok. General set lathang ya kana jong ki Muslim Amit Ahmadi ki mazar berkindarja jong ki Muslim Sufi kisya memperah kilak no Muslim Islam Yunus ongi persya ya kene